onga e kakau onga restrict le caretaker mai le kama fai track le election lo mai all the formula 64 and shall can be read at there must It is a discretion. Yes. Ele é for isso vai be negotiate. Ule ia mai. That is the formula. Ia o aku nganga te sawa parliament ele asolea mai le koluma singa after that date waka kaunga yese parliament fo mai ai mase malo fo. Alo winga lo sa no nga sa tafilan au mai ele marelenga lea. Yes. Lea so ka fa yer paroka. That is a normal practice in any Westminster system. Pea o le kai milo ti sawa i parliament. Ole melo fai baenga lea. It's all about them having that like whatever makes them comfortable. Wa mako ila ko ignoring our constitution. Ole winga la ole fa metala ngalo sunga le loya. To low le official le ao manu. We've just witnessed another crisis. Wow. Constitutional crisis. Ole me le misi mai kusi elo. Like, and I will take the second one as the more relevant one in terms of le mamalu male. On me le misi mai because ole kai me activate le 63 in terms of what dissolve le parliament. Waka kau fo activate le 64. Amai lunga le 64 va mo le constitution na mis. Wow. E kangia mai e matua inga activate pongisa e kanga karenga fo kuro. On 64 general election. You know, last away, there shall be a general election of legislative assembly at such time within 3 months after every dissolution of the assembly, as the head of state appointed by notice of Samoa City. Ole malilenga fasawa ngafila fiafi. Malefo sa mo mua ele fomo. Ya silsila la sunga loia ma le sunga le atawa. O le la ua ata manino. O le vanga fai nga porkala me kua le al malo. Wa fia me silsila mai. O ngafi le press conference fia me au alu porkala me. Sa fai loa ye fia me. O la ke avea ile fa msingonga. Le fa mangi ngonga la ngai contradict le kodu masinga le o fa vai. Ma le ongo masinga le mai kula fongo fenga paroka. And I know why. Afa ilu trap wai le la wa wai loa kopi le fainga ma lenga le mo kingoa se so la tole na lu faile bele ile ar malo nga fa sangi ya for ngi ya ar malo. Le amaya le utato alu me fo ile nga ko fa sa me kula epa. Ile parmengi o ilo fo tara fa msingonga. Wo ko ka kala fa kokoa. Ai le se kapungi yokua. Ai tau mo mai le wo tau tutuli tu le epa mali mongi ai le se aso fa nga kai le nga ongo fo nga oi ku malo o le ngila ko leo sa ka nga mai le pidioka pe ongo masinga pe fia le a kongu wa wo kupu i le mele ai te sila la o le tactic le u fa nga i e fia me malanga va nga le ko ongo i le aur malo a mai lo man lenga ai open door lo man lenga a mai nga le aso commence o le so todo lo ba yaso le ai wangi fe kulo wangi fe mai se si ikua leanga o le mau ke o e fight fa masingonga ir kulanga e kakala mai ai le push back ko le foi o election a mo wala no le sa uni to ta pena mai so fringano o le matua I corrupt I can say this I kakara o fia mes e fa ko kala vai o le waru fesiri ngir ko ru masinga o le ka o constitution compare ile ongo masinga le fa mai electro act a o leanga kuria kungei ilano le electro act e alwe failang fainga par ai nga fa maka ivi ia ile yangwai ai ku ilanga ya kaule ile constitution wakako va ai le poko leanga o le ko inga ka pe alor faiso ale wo so mai de mele ile kai mi wo mo mi ai le so but the constitution is supreme law. Ele kaulia isi mea? Ele kaulia electro act, especially we are in a situation. This is a constitutional crisis. Ole mafu anga nga lainga ka kufanga anga electro act ile issue ole le sepaki because ole instructions nga mai le constitution.